Enw i yw Millie Jones. A fi yw Isabel Edwards. Hoffem rannu gyda chi ein gweledigaeth ar gyfer ein hysgol, Ysgol Dinefwr. Hello, my name is Millie Jones. And I am Isabel Edwards. We would like to share with you our vision for our school, Ysgol Dinefwr. Mae'r byd yn newid yn gyflym tu hwnt ac fel pobl ifanc rydym yn tyfu'n gynyddol bryderus am y lefel yr ymateb i hyn. The world is changing at an alarming rate, and as young people, we are growing increasingly concerned at the level of response to this. Yn Ysgol Dinefwr, rydym wedi penderfynu gwthio'r newid hwn ein hunain. Ein nod yw bod yn ysgol gynaliadwy y dyfodol. At Ysgol Dinefwr, we have decided to drive this change ourselves. We aim to become the sustainable school of the future. Yr hyn a geir yw'r lle ble ceir datblygiad yr economi crwn. I wneud hyn, bydd rhaid i ni fynd i'r afael ar broblem ar sawl ffrynt ac fel sefydliad cyfunol fel ysgol ac fel gwlad. A place where the development of a circular economy in and around school is achieved. To do this, we will tackle the problem on many fronts and as a collective organisation, both as a school and as a county. Bydd lleihau gwastraff yn allweddol i leihau ein hôl-troed carbon, a bydd hyn yn golygu bod rhaid rheoli adnoddau'n yfolus. Mae llawer o atebion ar gael fel storio dŵr llwyd ar gyfer tynnu dŵr toiled, mewn osod paneli solar a thorbyniau gwynt, sicrhau ein bod yn mewn osod dyfeisiau egni isel ac yna addysgu ein cyd-ddisgyblion amdanynt. Waste reduction will be key to reducing our carbon footprint, and this will involve careful resource management. There are lots of solutions available, such as grey water storage for flushing toilets, installing solar panels and wind turbines, ensuring that we install low-energy devices, and then accompanying these with educating our fellow pupils. Trwy gynhyrchu ein hegni ein hunain, ac efallai ein bwyd ein hunain, byddwn nid yn unig yn fwy cynaliadwy, ond byddwn yn cyfrannu tuag at datblygu economi crwn. By producing our own energy, and perhaps our own foods, we will not only become more sustainable, but contribute towards developing a circular economy. Mwyn i'r syniad hwn ei hun bod yn gynaliadwy, mae angen i ni gynnwys cymaint o bobl a phosibl. Mae hyn yn cynnwys y gymuned leol. In order for this idea itself to be sustainable, we need to involve as many people as possible. This includes the local community. Trwy agor ein drysau i grwpiau sefydliadau lleol, ein nod yw bod yn rhan anatod o dalgylch Dinefwr, gan roi'r ysgol yng nghalon y gymuned. Through opening our doors to local groups and organisations, we aim to become an integral part of the Dinefwr catchment area, placing the school at the heart of the community. Rydym am rannu ein cyfleusterau cyfredol a newid bethau cyffrous. Cyn bo hir, byddwn yn medru cynnig pwyntiau gwefryd cerbydau trydan i'r ymwelwyr. Bydd ein hardal newydd sbon i ddysgu yn yr awyr agored ar gael i ysgolion cynradd a thai preswyl lleol, mwyn annog cydweithredu ar draws y cenedlaethau. We want to share our current facilities and exciting innovations. Very soon, we will be able to offer electric vehicle charge points to our visitors. Our brand new outdoor learning area will be available to local primary schools and retirement homes to encourage cross-generational collaboration. Ym mis Medi 2022, rhaid i ni fod yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd i Gymru, a bydd ein cynlluniau'n yn helpu i gyflawni hyn. In September 2022, we need to be ready for the new curriculum for Wales, and our plans will help us achieve this. Trwy ran cynlluniau hyn, byddwn yn cyflawni'r 4 pwrpas sef dysgwyr galluog, uchelgeisiol, cyfrannwyr medrus creadigol, unigolion iach hyderus a dinasyddion egwyddorol gwybodus. Through these objectives, we will achieve the 4 purposes of developing ambitious, capable learners, enterprising creative contributors, healthy, confident individuals, and ethically informed citizens. Yn ystod y 2 blynedd diwethaf, rydym wedi bod yn brysur yn creu'n hardal ddysgu awyr agored. Yn y pendrawn, bydd sawl maes dysgu wahanol yn ogystal â'r gymuned ehangach yn ei defnyddio. Bydd yn cynnwys 15 gwely uchel, 2 dwnnel poli, lloches dysgu, siedi storio, wal gelf 150 medr, gardd synhwyraidd, ardal cadw gwenyn, gardd heddwch a llwyfan perfformio. Rydym yn gobeithio gweithio gyda'r gymuned mwyn I cyfleusterau hyn fod ar gael iddyn nhw yn y dyfodol. Over the past 2 years, we have been busy creating an outdoor learning area. This will eventually be used by many different areas of learning, as well as the wider community.
It will contain 15 raised beds, 2 polytunnels, a learning shelter, a storage shed, a 150-metre art wall, a sensory garden, a beekeeping area, a peace garden, and a performance stage. We hope to engage with the community so that these facilities become available for them in the future. Ein ffocws cyfredol yw ei llwyfan y dderwen. Mae canolfan y dechnoleg amgen ym Machynlleth wedi bod yn adeiladu llwyfan perfformio awyr agored ar fan eithaf y grefft. Rydym yn gobeithio croesawu ysgolion cynradd am ein dalgylch i gymryd rhan mewn perfformiadau ar y cyd yn fuan. Rhaid i ni ond godi'r arian i ffitio'r to. Our current focus is on an oak tree stage. The Centre for Alternative Technology in Llandeilo have been building a state-of-the-art outdoor performance stage. We hope to welcome our primary feeder schools to take part in a collaborative performance soon. We just need to raise the money for the roof to be fitted. Diolch am gwrando.